Trubor nag-shlem jong unongsan hima. Pagkajimaran nakaliang bor kulit buat nakaliang kiwi kinhun sirnyam ba kidon ketimangi kata kalong tang ke kunu ban penjam ban penjak burung punya kaseng nomor kita bakal ke ni kaseng di kita bagi ni dah ya kajuk beli bagi kat genang don kaseng hi kiwi kinjat beli kimla ban wan kelas sekolah kari gitu. Jadi hello atai nang demba mungkin wan pincet dakung kita ki buat kipulit tu lem dayo ya kanu rasa ber kemudian isu kem ya borok ki patung ki aja pasai. Hadin bagi naik keren ki oba ni kem nama apa ni bantra ya kata location kecungki nama sudah nanti. Ni batai kipulit ba nimsim batai bang nimsim dan tu nomor bang idon ya kami til jong locong. Jadi tang bang idon kata kami til bakal jingja kata don kata jingja tu kam semut baki la mencup harap ini atau kadon kan sebelum store baki la pan ong ba gede mengi ali kata nak yang kulit selesai ba yang bikin ki ami samla di tang ba suspek iki baki don kati ba kila beli tak ki benda su ya kata ki la pan batai kita kan target kita te ya kata ka jing uji ni yang nomor lakian la pengat ki kendon sini manta dipelat ya keteng gitu dipelat ya kaca kasa jum menta atu ni kiwi apa apa ba banyak busai minta atau kulit pelat ya keteng gitu kan lu pikir ya apa fresh kita ngintip kan mu pikir ya ke mana kita ngintip wala kedon ki video footage ki kiru dan kan ngintip kalau kita buat katrail kalau kuno kayak ada description dan batin te bale habai kiwi bat kiburi ikiduk hot juga sempat ikut power pertai. Entah masyarakat sini dah lah pamdon kayak pamdon kebentar pamdon kayak berdindi dan kita kata kam atau kulit selamat ban kata insurance ban di maki bakin clarify cepat ba di kita hot juga sing balik kata kam kaki sungko kanangnya propose nam. Hadin kata hatu pindangnya kena makin ai buat clarification. But di company ke jingja nak kuat ba tung kaseng imla ban suya snap suya isya ini ban pan jing bicai nak yang buatnya nak yang